Abafowethu sanibona abafowethu sibamba sanibona sewuza kubabhizinisi sanibona nokho ngiyalibingelela abafowethu amandiyana nabelungu namakhalathi nasi indaba engizoyibeka kunini njengoba ngimeselela ipeni phambi kwenu uphondo lakhe engikukhandela nakhona uthi ukudoselela ukusebenzela konke okwenzayo ngineqiniso ukuthi bawusebenzisile uzokwenza wonke umsebenzi ofunayo ziningi izindlela zokusebenzisa uphondo njengoba ngiphethe nje mawufuna ipeni nakho uphondo lakho usebenza ngepeni uyoza nepeni lakho ngifike ukukhandele lo muthi mufake kusebenzise ozokuhambisana nawo uyizwashela into mfowethu uyaphinda futhi mawuthanda ukubhala ngane emoyeni uyabona ubhala emoyeni ngalo uyasho ukuthi ufunani ubhala emoyeni ngalo kuzokwenzeka lento oyidinga ukuthi bayenze mfowethu akusona iscam lekhe ngitshela khona utshela iqiniso ngakuthole futhi komunye umuntu mfowethu ngijolokile ngasikhathi ngihamba amazwe ngoba ngenzela wena kunezinto ezifuna beze impilo zingabonwa abantu le imfihlo yakho noma le peni ungalifaka ekhanda uyemizwa kahle ufake ekhanda uyabona lizokusebenzela ngayo yonke indlela oyifunayo uphinde ufake phakathi lizokusebenzela ufaka nomaphi kodwa uzokwenza lento oyifunayo Nkosi yami siyabonga mfowethu